sometimes being perfectionist kay it's our way bitaw as kanang defense mechanism because dili ta gusto ma-judge, dili ta gusto makanaw sa mga tao negatively. Like it's our way bitaw kanang being safe from judgment. Karon kay ga-try ko og make og art stuff. Nag-work on ko sa akong art. Tapos kanang dili ko sure kung worthy pa dud na ko siya mapakita. So that's why madali na ko ako pag-post sa akong work and getting myself out there. Kaya I don't think na I'm good enough pag bitaw. So nang medyo dugay pa na ko ma-develop. Being perfectionist keeps us from taking risk. Being perfectionist jud kay dahil daw magawas na atong need for approval